اقسم بالله انتوا لعيبه واداره ملط وعار على النادي. مع كامل احترامي اي حد يروح ورا اللعيبه دي عشان يساندهم تاني في ماتش الزمالك يبقى ما عندوش اي انتماء للنادي. تقول ايه العلاقه؟ هقول لك ان دي مش اشكال او مناظر لعيبه او حتى اداره انا ساندها واقول عليها ان دي اداره او لعيبه بتلعب في النادي الاهلي. مش عايز بقى حد يجي يقول لي اصل الزمالك لما بيخسر برده بنسانده، لان انت كاهلي انت عندك كل مقومات النجاح ولكن برده مصر على الفشل. اتمنى اداره تبقى مبسوطه باشكال لعيبه او المرتزقه اللي احنا جبناهم. مفيش ولا لعيب النهارده حرفيا بيلعب بروح غير واحد او اتنين بالعافيه، ولكن للاسف عشان احنا جمهور الاهلي عارفين ان دايما هيبقى في امل حتى ولو 1% في اخر لحظه، فمضطرين ان احنا نساعد النادي لان احنا كنا فاكرين ان اللعيبه او الاداره دي فاهمين يعني ايه الاهلي. ولكن للاسف في الموضوع بقى واضح وضوح الشمس ان ولا دي لعيبه ولا دي اداره تستحق اساسا ان هم يتقال عليهم ان هم عدوا من جنب سور النادي. مع كامل احترامي بقى الكلام ان التحكيم الجون كده كده مش اوفسايد، ولكن تاني هقول لك ان التوفيق والحاجات دي كلها بتيجي للي يستحقها، ولكن انت للمره الثانيه والثالثه والرابعه بتثبت انك ولا تستحق اي حاجه لان انت فاشل. واتمنى ان احنا نبدا نعترف ان احنا فشله، لانك لو عايز تصلح من نفسك وعايز تنجح فلازم تقف قدام المرايه وتقول لنفسك ان انت فاشل يا فشله.